Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Жуынаға алқышла! Сіз мұнда ма әлі? Юқ, алай ярамай, сіз мұнда ма, юқ ма? Қазан, сен мұнда ма? Яғар, қышқырып алдық әзгіне. Алға табан әксәлі біздің? Алға табамын дей сұрау. Сіз қоманда татарша сөйлешесіз ме? Сізні татарша сөйлешірге кім үйретті? Әнеті? Яқшы. Алайса біз кімні шақырабыз? Біз бұйыл инде ярышларны, конкурсларны үткәру вазифасын Мин татарша сөйлешем акциясының түрлі дусларына юлларға бұлдық. Шоңа күрә біздің зор дусларымыздың бірісі ол Татарстан ата-аналар түркімі. Татар аналар түркімі. Татар ата-аналарын сәхнеге шақырабыз.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deyip Tatarlar izlenir. Barımızda da tuğan telefonu bilen kutlayıbız. Salqın tügülme üşümediniz mi? Biz hazır sizge sorular beremiz. İki soruğa cevap bergen kişiге bizden bülekler bulaşak. Bu yanımız şunday, tuğanlık münasebetlere turunda sorular. İle bitinde bizning eti var, eni var, ebekey var, babakay var, yaki döveni var, ayemi? Anarısın tağın kimler var ali? Ene keşler, sili keşler var, ayemi? Bizim birinci soruğa cevapta bulup yasamında. Mine biz şundarak sorular hazırladık sizge. İki soruğa cevap bergen kişiге garantированный bülek bulaşak. Biz Tatar milleti kuvvetlerimiz iken yaşlılık işlik aile düzürgen. Eğinde işlik aile düzürüz iken yanı tuganlarının kimler ikenlerine de düz bulabız. Birinci sorumun değil. Birinin eti enisi hatun kız için kim bula? Dürüst. Kim birinci etti? Yarar. Siz parıp duruz, пожалуйста. İkinci sırav. Yok, iki soruğa cevap verin. Bir tugan kızlarga ilengen iratlar bir-birsine kim tipleşeler. Xatınının abisi ir kişi için kim bula? Xatınının abisi. Vatanın abisi. Kayın ağa sözüne uşağın, lakin başkaşa. Kayın ağa tügel. Yan ağa, iyi mi? Yok, abisi yok. Bu hanım bir sayıda. Bu so'nggi qatlovisi bo'ldi. Hozir endi to'rtinchi so'rov. Xotinning singlisi kim bo'ladi? Yok, iki soruğa şöyle. Xotinning singlisi kim bo'ladi? Beshinchi so'rov. Erining singlisi xotin uchun kim bo'ladi? Bizning iki soruğa cevap bergen bir kişimiz bo'ldi. Jiznasining eti enisi baldızı uchun kim? Hem kirisincha kelinning singlisini alar kim deb tasha. Ya'nan jiznasining eti enisi baldızı uchun kim? Yedinchi so'rov. Bir tuganlarning bog'lari bir-birsine kim bo'ladi? Bir tuganlarning bog'lari bir-birsine kim bo'ladi? Я вопрос тоже ушел. Движение. Вот я сейчас. Так, вот я сейчас сделаю наезд. 8-chi so'rov. Obining xotinini kim deb tashalar? О, 12 секунд. Jengi bo'ladi, durust. Bir tugan yigitlarning xotinlari bir-birsine kim bo'ladi? Yarar. Bütün so'rovlar bizning javob topdi. Endi uylanishga, hikoyalar qurg'ach bilan kim deb tashirga bilasiz. Endi bigrakda ovulga qaytgach, mana shu isimlar bilan tashlasangiz, sizga yangi tuganlarınız arasında yangi do'stlar topacaksınız. Rahmat. Benim de bir soru var. Племянник Tatarcha nechik bo'ladi? O'zimdan bir bo'lak beraman. Shamoil spektaklini Yo'q, племянник.
bu bik ağır söz. Siz anı bilmişsizdir Nurayın. Şuna göre kim tapkaş o sözünü ana son aytırsınız. Biz alğa devam ederiz. Tatar ata-analары türkümüne, uyuşmasına bik zor rahmet alkışlar bilen uzatıyıq onlarına. Әтиәниләрне озатабыз һәм бәйрәмне дәвам итәбез. Безнең сәхнәгә чыга, шулай ук музыкаль төркемнәр арасында шушы бәйгедә катнашкан тагын бер төркем, алар шулай ук финалистлар, шулай ук Рамилә кебек үк быел гына килеп керделәр шушы бәйгегә. Менә инде алар әзерләнеп тә беттеләр. Ул Әдилә һәм аның төркеме. Әдилә синең төркем дөрес ничек атала? Абаделиме? Абадели. Исегездә калдырыгыз бу төркемне. Абадели төркеме алкышлыйбыз. Selam dostlar. Biz Abadeli Türkümü hem bugün biz sizge iki özümüz yazgan jirimizni taqdim edemiz. Birinchi jir yarattuv jiri deb ataladi. Milyosha Xayrulnikiyi, Yıldız Mignulni so'zlari boshlaydi.
Не можно в колонке. İkinci jürimiz Qaytam deb ataladi. Adela Ahmetova keyin Aynur Ahmetov sizlari. Elekte senin yıllarını şimdilere beni doladılar ben gittim. Konyak yaklarına üzüldüm. Min bari bir alan Qaytam Yüreğimde milli kilerine Qaytam Abadeli hem Adile Zahidulina. Rahmet bizim dostlar. Aferin alkışlar. Cemaat siz yukarı gittiniz mi? Soğukta yukarıga yaramay beyt. Düşüysüz. Biz hazır aytganimcha bu yıl yarışlarını o'zimiz o'tkazib turmaymiz. Men Tatarcha Söylesem aksiyasının do'stlari o'tkazadi. Belgili bo'lgancha bizning bu aksiya yoshlar aksiyasi. U yildan yil yashara boradi menimcha. Ham mana bu hozir kelasi yarışni o'tkazish uchun biz sobilar bolalar o'zagi vakilini chaqiramiz Laysanni. Laysanga alqishlar, sobilar bolalar o'zagi. Laysan mында yılmaya başlagancha shunday so'rov sizga. Kim Abdulla To'qayning shunday shi'irin bila? Bizning G'olib bigrak tatuv kaja bilan. Mana kaja qarab turadi terazadan. Kim bilan qo'lingizni ko'tarish? Ayya. Mana shu shi'irni bilgan 5 qiz kerak mana bunda chiqsangiz edi 5 qiz. Eng qiyu, eng motor, eng shibat 5 qiz. Bizning G'olib bigrak tatuv kaja bilan. Uyalshan qizlar da yoray. Shi'irni bilmagan qizlar da yoray. 5 qiz kerak. Ayda sho'g'iz shiq. 2 qiz bo'ldi, tog'in 3 qiz.
Ярар әйбәт. 4 кыз, 5 кыз булды. Яхшы. Яхшы. Хәзер без бу кызлар белән бергәләшеп ясыйбыз Найроби күнегү. Сабылар балалар үзәге ул белегүче 6 айдан 6 яшькә кадәр балалар белән шөгыльләнә, шулай бит? Һәм без балалар белән дәрес алдыннан эшләп кызыклы күнегүләр балаларның баш мие эшчәнлеге эшләп җибәрсен өчен. Һәм сезгә дә ул җылыныр өчен һәм кызык өчен шундый бер кечкенә генә күнегү. Йолдызым атлып торса миңа беренче күнегү ул әдис шундый күнегү. Әйдәгез барыбыз да кулларны. Мин тикшереп торам. Барыбыз да эшлибез. Барыгыз да эшләгез. Аннан соң балаларыгыз булгач, балаларыгызга күрсәтерсез. Әйе. Башка сугабыз, акыртаклы сыйпыйбыз булай. Барыбыз да эшлибез. Аннары кулны шәбәклибез. Аннары без дә без белән сугабыз, без белән эшлибез. Нурбага без белән эшлибез. Мин микрофон белән башка сукмыйм инде. Микрофон бозыла. Яхшы. Булдымы икенче күнегү? Бу якка карагыз алайсыз. Сез бу якка карагыз барыгыз да кызлар. Ләйсән апагызга карагыз. Барыбыз да эшлибез аны. Буламы? Ялкауланмагыз, эшләгез. Файдалы баш Ул мие. Найроби күнегү шундай, бик нәтиҗәле һәм 3нче күнегү кайткач эшләрсез ансын. Эшләп карагыз. Рәхмәт сезгә һәм икенче төп күнегү. Рәхмәт булыгызга. Бу кызлар безнең булачак татар әниләре шулай бит. Һәм татар әниләренең беренче төп максаты ул баланы тынычландыру. Һәм балагыз җылы икән. Сез нәрсә эшлисез? Әйе, шулай икән. Ничек атала ул? Ничек атала? Бер сүз. Нишәтәсез аны? Бишек җылы-җылысыз шулай бит. Әйдәгез хәзер һәрберегез әниләрегез һәм әбиләрегез сезгә нинди җыр җырлаган кечкенә вакытта шуны исегезгә төшерәсез дә 2 ел булса да бишек җырыбызга җырлыйсыз. Әйдәгез, 2 ел булса да бишек җыры җырлыйбыз. Туктагыз, тормышабыз башта. Әйдәгез, кем беренче? Синме? Әйдә, менә кыю кыз. Исемең ничек? Дилә. Әдилә. Әйдә. Яра. Кем киләсе? Синме? Син. Әйдә, исемең ничек? Гүзәл. Бик шат. Әли бәвит. Бәбкәм яка китә. Ярар, тагы исемең? Исемең юкмы ни? Әйдә, кушабыз хәзер. Исемең ничек? Вәсилә. Разилә. Назилә. Әйдә, җырла. Кулат. Алкышлар Назиләгә. Ул шундый теге телепатически гына йоклата баласын. Назилә. Гүзәл. Әдилә. Нара җырлай. Оныттым, яра исеңә төшерә тор. Исемең? Фирүзә. Әйдә, ничек әлли-бәлли бәүне җырлыйсың? Бәүл, йокларга китә ул. Синең балаң рэпер булып үсәйин. Әйдә, исеңә төштеме? Миңа әни әліне җырламады, миңа әни бүтән җырны җырлайды. Инде бу җитсәндә мин сиңа сабыймын, уяна кел акча, назлы җил сулышы. Алкышлар безнең булачак аналарыбызга, әниләребезгә. Кемгә бирәбез? Рәхмәт кызларга, шундый кыю татар әниләре булуына без бик шат булачакбыз һәм сезнең һәрберегезгә, булачак кызларыгызга һәм булачак улларыгызга Сабылар балалар үзәгеннән кечкенә генә бүләкләр һәм без сезне аларга шундый кечкенә генә футбол һәм балаларыгызга кигереш сүзгәч һәм безнең Сабылар үзәгенә дәресләргә килешсез, димме, көтеп калабыз. Шундый ми. Сабыйлар үзәгенә алкышлар һәм ярышта катнашучы безнең кызларыбызга. Кыю кызларга алкышлар. Кыю кызларга алкышлар.
Әлі мында миңа племянникны дөрес әйтүче бар иде. Юк, инде дөрес әйтүче булды, шуңа күрә сез бары дөрес әйтмәдегез. Менә Жәгән була племянник. Һәм Жәгән племянник була. Шул җиңүчегә менә монда бер туташ әйтте, аңа бүләк итәм шәхсән үземнән Шамаил спектакленә бер билет. 13 май көнне ДК Московскийда, ДК Урицкого дип аталганда булачак бик хәтәр, бик текә спектакль Шамаил атлы. Килегез, барыгыз да. Калганнар күңелсезләнмәгез, сораулар тагын булыр. Мин күрдем, Нурбәкнең бу папкасында билетлар тагын бар. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Һәм без алга таба күчәбез. Конкурс дидек, әйбет, без конкурс үткәрдек, яңа җырчылар эзләдек дибез. Һәм аларны сез сайлап алдыгыз дибез. Ләкин киләсе менә чыгыш ясаучы егетне, аны инде күптәннән халык сайлаган иде. Һәм аны татар халкы гына түгел, башка халыкларда яратып тыңлый. Ул видеоблогер, заманча егет, шундый шәп егет, һәм аның исеме Татарбай. Алкышлар! Айдар Вагизов. Мин Зәлә җегете. Сәмісіз достар, сәлем Татарстан, сәлем татарлар. Минем исемем Айдар Вагизов, миңа 13 яшь, һәм мин популяр җырларны татарчага тәрҗемә итәм. Әйтегез әле миңа, минем сезгә бер сорау бар. 2017 елның иң популяр җыры нинди булды? Беспасибо, әлбәттә, дуслар. Сез аның тәрҗемәсен татарчага беләсезме? Точно беләсезме? Әйдәгез әле хәзер. Мин дә сезгә җырлап күрсәтәм аны. Киттек, дуслар. Татарча Деспасито. Әкрен генә. Беләсең син, мин сине яраттым. Мин сине үземә каратам. Кич сине биетергә алып китермен. Бар серләремне шишермен. Син мине үзеңә бит тартасың, һәм мине башсыз калдырасың. Ләкин бу миңа ошый туктама. Һәм бар дөньяларым бит яктыра. Yanımda nasip bulanda özümü his etsem acımakta. Gün senin koşusundan seresin kile. Eylesin sözlerini barısı bit böyle. Olup yaratkanını görsetesin kile. Gün seni kenetine koyabilirim uğrayımın. Sonda kendime kadar seni seyerim. Seni bir gün vermem bilmem. Senin koşusundan seresin kile. Eylesin sözlerini barısı bit böyle. Olup yaratkanını görsetesin kile. Seni kenetine koyabilirim uğrayımın. Sonda kendime kadar seni seyerim. Seni bir gün vermem bilmem. Sen meni akşardın, yürekni yolladın. Bilgende mindim gözüne karadın. Şunda anladım seni yaradamın. Senin kuşağında baxtga boldamın. Yüreğimde sizden benim kuşaklısın. Yaradamın canım deyip kalaklısın. Başlarım eğlendi tatlı sözlerimden. Başık buldum ahırıma türbiyöğüne. Biz, birde tutamayız. Göğüne kaldık hislerini tutmayız. Yıldızlarla karayız, gözlüklanıp. Sen meni jiblerime tutsun yaratıp. Biz, birde tutamayız. Göğüne kaldık hislerini tutmayız. Yıldızlardan karayız, gözlüklanıp. Sen meni jiblerime tutsun yaratıp. Kendin senin koşusundan izleresin kile. Eylesin sözlerine barısı bir böyle. Olup yaratkanını görsetesin kile. Kendin senin kenetine bu emin uğrayımın. Seni kendime kadar seni seyerim. Seni bir gün gedemin birimem. Canım. Һәм дуслар, татарча каверларга килгәндә, мин сезгә икенче бик популяр булган җырның каверын да тәкъдимләсем килә. Кем берәр кем Эд Ширан тыңлыймы?
Қалмайсыздар, молодцы достар. Қазір мен жырлап көрсетемін, бәлки кімдір ол жырды таныр да, есімін айтайын. Onu taptım ben, hem yarattım bu hissimi yer, sizip para, uçun bir motor, o tatlıca olsa, barısı da şulay, işek yarattım, abdestim boğalar, sevgimi bölendek, hem bu mümkünlükle, min yol almam. Senin sevmen olmayan varlar. Bir besinler sen toşağında, yaratkan cırğa yeşil alanda. Senin gözlerin yıldızda yaktıra, onlara karab yürekte oğlan. Onu taptım ben, hem yarattım bu hissimi yer, sizin para. Onu taptım ben, uçun peşiber, hem anamı taptım, abdestim boğalar, suyunu bilmeden, hem bu mümkünlükle min yol almam. Şiverim okunan, İremenden nurdan, senin sevgin olmayan varlar. Bir besinler sen toşağında, yaratkan cırğa yeşil alanda. Senin gözlerin yıldızda yaktıra, onlara karab yürekte oğlanlar. Besinler sen toşağında, yaratkan cırğa yeşil alanda. Senin gözlerin yıldızda yaktıra, onlara karab yürekte oğlanlar. Rahmet dostlar. Oylar vağıydık, tatar vay. Bir geybet, nerse açtınız sizin başınız üstünde, nerse deyip atalı ol? Kol şatır, dağı bir sözü var elanın. Yok, başında değil, başında. Yani uylitırınız. Damağınız açtım indi. Şey işesiz kilemi. Yeğenirse bile şey işesiz. Üç pişmok yaratasız mı? Gıbediye. Istığı. Şek şek. Yaxşı, olaysa kilesi bizning beygimiz sizning için. Ne için? Çünkü kim bile tübedey halal fast food şilterini kim bile? Koluğuzda ko'tarınız. Aşağınız var mı? Təmli mi? Şuna sertifikat ötasınız kilemi? Yarı alaysa birinci sıra o. Birinci tübedey Koyşan açıldı. Tübedeynin doğan günü yani mesela Koyşan. Ayı hem çislosu gerek. Ayı hem günü. 26 April yok. İyun yok. Avgust yok. Avgust yok. Yok. İyul yok. Derse? Mart tüge. Dekabr. Bu kız aytdı dekabr. Nişanşı dekabrda. Yok. Üç tüge. Jide tüge. Tatar şey anlamıyor. 27 tüge. 31 tüge.
Nişanşı dekabrda birinci tübətey açıldı. Ha? Mine bu yigit nişesi? 15'i tugul, yok. Жылы, yok, soğuk. 5'i, deydin mi? Dürüst. Alkışlar. Alkışlaydıramız men bülekni kiseden çıkardım. Biz de qoldurabız Tübetey'nin tuğan günü 5. Tübetey'den öne sertifikat barıp oşaysan rahatlanıp hazır. Dağı alğa taba gittik, Tübetey Dürüst, şemsiye iyi. Numansına bülek görde gitmegen idim. Tübetey'ni barlıqqa getirgen kişi, onu açkan kişi, onun ismi neşik biləsiz mi? Kim bile? İlgis tugul? Sultan Dürüst. Familiyası? No yarar, Sultan'ını da gel. Sultan Safi'ni açkan. Alkışlar, şundan sana bülek. Alğa taba gittik. Dağı ilgis sıralı. Mine, bunda burger aşavşılar var mı? Burger yaratmışlar. Yaxşı. Tatar burgeri neşik bular? Neşik Dürüst ismi? Kısты burger kim aytdı? Mine bunda kızlar aytdı. Mine, kısты burger oşaysan indi rahatlanıp. Bölüşü var. Siz Allah verirsen 500 so'mlik sertifikat. Oş bulsun. Maşallah, Dürüst. Biz alğa taba gittik. Endi mine bizge traditsiyaga aylendi, endi yulaga aylendi. Şoşa janlı muzika kişeleri. Hem endi Moskvaga da barıp jetken ul tendensiyalar, Moskvada da Tatar janlı muzikaсын nihayet süye başlaganlar. Hem şundan Moskvadan arı kelgen Türküm bizning bugün çıkış yaşı sizning için. Nişik oylaysiz, alarning isimleri nişik? Nişik? Dürüst, koyan biliriz. Qartayak Türkümü əzir, siz əzir mi? Yox, siz əzir tugul. Qartayak Türkümü əzir, əminə siz əzir mi? Yox, indi bu. Qartayak Türkümü əzir, siz əzir mi? Yarı başlayız. Cemaat, canlı muzika şunday qurbanlar taqdim talab ite. Kuylarga kerak o'yin qurollarin, siz ularga yordam etasiz, o'zingizning kuchingizni berib turasiz. Mana shulay. Moskvalar shulay endi kuttirlar. Katta emish. Eydəniz, yandır.
Big rahmat.
Мәскәүдән парт аяқ түркіміне алқышларығыз. Парт аяқ дұрыс ешеттің, достым. Жәмәғат икенші түркім, келесі түркім шығып, мұнда келене тұрған уақытта біз дәуам ете тұрабыз. Шуна айтасы біз келе, Азатлық радиосы қазір туры эфир алып бара, өзінің инстаграмында һәм фейсбукта. Шуңа күрә безне караушы дөньядағы барлык кешеләргә, барлык татарларга сәламнарыбызны җиткерәбез. Һәм фейсбукта безне караучыларга шуны әйтәсе килә, дусларыгыз белән уртаклашыгыз, лайклар куйыгыз, репост ясагыз һәм башкалар тагы Татар информ кемнең башка илләрдәге дусларына сәлам җиткерәсе килә, Рөстәм тирәсендәрәк йөрегез дигән. Qo'yalım Rüstem. Менә шушы мине, менә монда сәлам. Әйдә Рüstem бур дигәндә. Хәзер сезнең бөтен дөньяга сәлам әйтергә мөмкинлегегез бар. Һәм тагы шуны әйтәсе килә, өстәп Татар информ сайтында да туры эфир бара. Ярыш бәйге, конкурс, ярыш. Ярышны үткәрергә мин чакырам Ябалак дигән оешма вәкиле Рүзәлгә алкышлар. Ябалак ул интеллектуаль оешма, үзең бер-ике сүз әйт Ябалак турында. Исәнербез, хәерле көн барчагызга да. Мин инде Ябалак интеллектуаль уеннардан һәм инде шул уен турында бер-ике сүз. Дуслар, безгә иң акыллы, иң зирәк татар яшьләре бездә җыела. Шуңа күрә һәр вакытта да без сезне Ябалак уеннарында көтеп калабыз. Инде без иң акыллыны моннан билгеләргә тиешме, ялгышмасам. Достар, тиз генә безгә 6-7 кеше кирәк булачак. Монда аста уйныйбыз. 6-7 кеше. Әйдә 7 булсын. Стоп булды. Тиз генә нишем? 8. Ярый, 8 булсын. Тиз генә танышып китәбез, исемегез? Зарина. Сезгә хәзер аның исемен әйтергә кирәк, һәм үзегезне әйтергә кирәк. Зарина Адилә дип әйтергә кирәк. Зарина Адилә Айгөл. Дөрес. Зарина Адилә Айгөл Ислам. Зарина Адилә Айгөл Ислам Адилә. Яхшы. Зарина Адилә Айгөл Ислам Адилә Айгөл. Хәтергез әйбәт. Зарина. Менә без бер конкурсантыбыз белән хушлашабыз. Дип әйтмә. Ярый, сезнең исемегез ничек? Кристина, сезнең? Зилә. Кристина, бер кайтып китмәгез. Мин булганы әйттем. Хәзер сезгә уенның кагыйдәләре. Без саныйбыз 1 2 3 4 5 монда рәттән 5 6 7 8, ләкин 3 сан орнына без әйтәбез. Мин Габдулла Тукай дип әйтәбез. Ярыймы Габдулла Тукай дип әйтсәк? 3 сан орнына без әйтәбез ничек? Габдулла Тукай дип әйтәбез. Ләкин бүген моның булай гына бетмәде әле. Без 3-кә бүленә торган сан. 6, 9, 12 һәм башкалар. Biz şulay aytamiz. Gabdulla Tugay, һәм инде бөтенләй башкызны буда бетерер өчен әгәр 3 саны бар икән, без шулай әйтәбез. Габдулла Тugay, 13 саны, 23 саны икенче булып килә икән. 13 саны, 23, 33, Алла андан хәтле барып җитсәк. Ярыймы? Сөйләштекме? Әйдәгез репетиция ясап карыйбыз. 1 2 Габдулла Tugay. 3 Менә bu repetitsiyada şuna göre bir kim düşüp kalmay. Anlaşıldımı? Senin 4 bulurga tiyiş. 5 anda kaldı. Min mikrofonlarını butarga mümkün. Min kimge mikrofonlarga şul aytırga tiyiş. Yarayma? Aydagiz? 1 2 Gabdullah Tugay. 4 5 Gabdullah Tugay. 7 8 Gabdullah Tugay. 9 Rahmat, bek zo'r, biz sizin bilan sog'lashamiz. Aydagiz, har bir siz alqishlar bilan uzatamiz. Yangadan boshlaymiz. 1 2 4 5 6 Kristina, biz sizden bilen şulay sog'lashamiz. Aydagiz ularga alqishlar bo'lsin. Alqishlayık. Читтен караганда гына бик җиңел тоела, чынлыкта бик катлаулы. Алар кавышалар әле һәр берсе дә. Әзерме? Сиңа барсы да бик җиңел. Әзерме? 1 Юк, әзерме? Yes. Әйдә киттек. 1 2 Тукай 4 5 6 Сау булыгыз апкайыннар. Шулай алкышлыйбыз көчләйттереп. Габдулла Тукай кешеләрнең гомерен кисә. 5 конкурсантыбыз калды. Әйдә. 1 2
2, Tukay, 4, 5, Abdullah Tukay, 7, Şükür, Abdullah Tukay, 10, 11, Abdullah Tukay, 13. 13 kızганышқа қаршы 3 саны бар, біз сіздің білен шулай қошташамыз. Сау болыңыз, Ақтайындар. 4 конкурсантымыз қалды, қазір енді тезірек керек болашақ. Бір егет кіне қалды, есімің неше келі? Ислам татар елінде жеңерге тиіштір деп ойлаймыз. Достар, конкурсның есімі атала должен победить Ислам. Әзір Шенкел әнесінің сөзін тыңлаған шапка киіп келген. Кеттік. Бірден баштаймыз. 1, 2, Tukay, 4, 5, Tukay, 7, Şükür, Abdullah Tukay, 10, 11, Tukay, 13. 13 біз сіздің білем қошлашамыз. Рахмет сізге бекзір. Мен сізге бұл алқышлар бейрем болып яңғырасын, сізге бөлек болып яңғырасын. Һәм енді біздің 3 финалистіміз. Исемдеріңіз? Зәрина, Айгел һәм Үш деп айтыр керамай, Абдулла Tukay. Әзір? Әзір ме? Әзір. Кеттік. 1, 2, Abdullah Tukay. Әйді қотырық айтемі? Абдулла Tukay. Әйтіп қарайлы қот айттырып. Abdullah Tukay. Ярар. Әзір ме? Кеттік. 1, 2, Abdullah Tukay. 4, 5, Abdullah Tukay. Abdullah Tukay. 7 сізге қызғанышқа қаршы. Һәм енді біздің тағам бір Зәрина біз анамылап қошлашамыз. Достар, айдағыз біз бұл айда біздің 3 ойыншыға да ябалақ ойындарына бұшылай кірі мүмкінлігі бар. Зәрина, сіз бізге язырсыз ябалақ интеллектуал ойындары. Һәм енді біздің мұнсы енді почет үшін бары тек бары ойын. Әзір бұл финал. Финалда енді мұнда Мен аңладым, Ислам Рүзәлінің інісі. Не? Двоюродный. Жәген. Бик Ирак інім. Жәгені. Әзір? Кеттік. 1, 2, Abdullah Tukay. 4, 5, Abdullah Tukay. 7, 8, Abdullah Tukay. 9. Ислам! Ну, сені мұнда бүтінісі ені кетіп тұрды, қайшаны енді, нешек енді деп. Яра, шулай да, Ислам, біз сені мұнда бет Tukay районы кінес орта мәктегі деп yazғананың футболкысында. Біз сізді шын көңілін қыдылаймыз. Әліге Ислам қоя кетесің енді. Сен бет әліге алқышлар порциясын алмаған дейін. Әйді мұна бұл Исламға. Әйді мұна бұл алқышлар біздің жеңушімізге. Һәм енді әкірен біздің білен сабылашты. Шулай біз сізге бұшылай ойын береміз. Достар, ойын енді бүгін шуна етес келе. Бүгін біздің ябылу кешесі біздің енді 15 команда бар, 15 команда туған ауылымда өте сағат 7-де башлана. Ләкин әлі біздің 1-2 команданы қабыл етірген мүмкінлік бар. Рахим етігіз туған ауылымда бүгін сізні күтіп қаламыз. Ләкин алданып әйтірге керек болашақ, алданып тіркелерге керек болашақ. Біздің ябалақ Аскы, ябалақ.int деген аккаунт бар Инстаграмда. Шында біздің бүтін мәғлумет, қазір анырға уақыт бітіріп тұрмайым. Контактада группа бар, бүтін контактлар, бүтін нәрселер шында бар. Һәм енді сізге әлбәтті бүгін келсеңіз бұшлайын. Сөйлештік ме? Болды ма? Әзір ме? Яқшы достар, ябалақ интеллектуал ойындары сізге ақыллы тұрмыш тілі. Сау болыңыз, келесі ұшырашыларға қадір. Рахмет Рүзәлге алқышлар. Рахмет Рүзәлге. Сіз туғансыз бұғайдегі жылыны балайық. Рүзәлге алқышлар. Достар, Татарстан yönünde тағын енді республикалар бар. Башқұртстан тағы? Тағын. Чувашстан? Тағын. Удмуртия тағын. Удмуртстан? Марет. Маристан? Мариле. Комин? Комин. Комин. Біздің янда Бразилия. Бразилия біздің. Бразилия. Башқұрт сөзі. Әйбет. Баш сөзін бүтінімізді аңлайынды нәрсе екенін. Әміне құрт сөзі нәрсе ол. Не аңлат ал? Құрт пчела, дұрыс ма? Өміне татаршасын айт. Ну, волк татарша нешік Татарша нешік. Бұры дұрыс. Құрт ол бұры деген сөз.
Hem bizning sahnada hozir shulay bo'rilar, hammalar Boshqirdistondan kelganlar. Ufa shaharidan. Siz hazırmı yigitlar? Yara, ko'rsatingiz menga kaja. Kim kaja ko'rsata biladi? Nisha kaja ko'rsatingiz, kaja ko'rmayman. Kaja, agar bo'ri ko'rsatingiz. Nishik bo'ladi? Mana yulduz ko'rsata bo'ri. Masa kaja, masa bo'ri. O'zingiz narsa ko'rsatingiz kerak, shuni ko'rsatingiz bo'rilarga. Bo'rilar, siz hazırmı? Bo'rilar hazırlana. Bo'rilar, biz bo'ri tuqumundan, siz bilasizmi shuni? Biz bo'rilar borimizda. Bilasizmi shuni? Yo'q, mana biligiz. Biz bo'ri urug'idan. Shunday legenda bor, bilasizmi? Ashina ismli bo'ri onasi qutqara shunday sug'ishdan qolgan, yovdan qolgan bolani onu tarbiyalab o'stira ham onlardan ketadi bizning turkiy xalqlar. Ham biz sizning bilan bo'ri naslidan ham onlarda bo'ri naslidan bo'lib chiqalar. Oq bo'rini bilasizmi aytiyatlarda? Ol shunday o'ng'ay personaj. Ol qaqay tugul, tati. Ol shunday shibar yigit ravishina kirala. Dağı 40 türlü rəvişkə kirala. Ol ışa ala, yüzə ala, yigir ala. Madur şiber yigit rəvişinə kirala. Həm ol təbiqətini saxlauşı. Şimdi damarlarını saxlauşı. Şuna görə mənə sizin orada bo'rilar, bizning qo'shnilar, Boshqirtistondan kelgan bo'rilar turkumi. Alarga aydagiz azraq alqishlab olayıq. Aydagiz жылы ittirib alarni alqishlayıq. Bizim tuğanlarımız. Aydagiz tog'am bir. 1, 2, 3. Mana shular. Hammalar hazır. Demak, biz boshlaymiz. Ayy.
Hayırlı kez Kazan, hayırlı kez dostlar, tuğanlar, kardeşler, hayırlı kez Tatarstan, ura! Kayıflar desek. Так, Rus айтырга ярамай, тогда шакарно. Шулай айтып, бізге қанатланып қосып келгендік. Хәдіге тәугі тапқыр бүгін Қазанда бітісінен бүрілер түркімі һәм дә һеҙгә гүзәл Өфө ҡаланан ҡайнар сәләм. Дәвам итәбеҙ. Ахтар килә һыйырға килгәндә был йырҙы күптәр беләлер дип беҙ уйлайбыҙ. Сөнки 70-нче йылдағы йыр Рим Хасановтың йыры «Әклимә». Кемдәр белә был йырҙы? Беҙҙең панк версияла, өшөмәйбеҙ, бейейбеҙ, йырлайбыҙ бергәләп. Әйҙәгеҙ, дуҫтар, дәвам итәйек. Рахмат, әдірәк елындығыз ма? Шап. Шул айтып, ну рахмат, шунда һеҙҙең йылы ҡаршылағаны өсөн. Әлбиттә, дауам итәбеҙ.
Рахмат достар. Біз бұндай елі алқыштар болыр деп қатты ойламаған едік. Қазан халқы просто шындай. Шулай деп ең бірісі зор рахматын айткім келе елге, тамашашыларға һәм ошо фестивальді ойыштырушыларға Нык матур фестиваль, мин татарсын беләшәм дигән шәп фестиваль безгә охшай. Анда кемдер залда ямгырга берәмгәлә карамай килгәндер, бөтәгез афарин. Бу алкыштар әдәгез һезегез. Hadi devam edelim.
Bu rahmat uçraşıp kille hep uçraşkanlarga kelem ha bulugum. Ура! Rahmat jigitlar. Müderris aqlam. Biz yüzəbiz. Dünya appak kübük. Biz yüzəbiz. Mine şaşqan kübük. Bizge takdir yazgan bütün lezzet birge kilip baştan aşkan kibik. Min giderge tiyiş tanga şaklı. Bu kişe kobatlanacak mı? Kobatlanacak mı bu kişe? Gide almayım şunu bilmişe. Dirbele biz, bu jir bişik, yok ul kime biz barabız işip. Kişi kulu kıygan maturluklar bizning bilen bara dirbelişip. Bizden sonra şulay baracak mı? Bu divarlar menge kalaşak mı? Minglep sırav, minglep uy kişe. Gide almayım şunu bilmişe. Bizden sonra buun kimşe süler. Yangrar manda bizninkiler. Kobatlanacak mı şuşuk işte. Biz ant işkente tatlı bu takbirler. Bizning devam şulay yanaşak mı? Arıp dalıp uyga kalaşak mı? Gide almam dünya yok dise. Gide almayım şunu bilmişe. Kişi bəxtine jitken xətli. Saklar mı jir zatlı hakikatni? Yalgan maturluk katırmışe. Gide almayım şunu bilmişe. Minglep sırav, minglep uy kişe. Gide almayım şunu bilmişe. Kileşekke bara almay kişi. Bara almay şunu bilmişe. Kişilikni bizge tutar idi. Ül sürese eğer koygasın. Bizning jonda jir hasreti diler. Şınlap şulay mısın? Şınlap şulay mısın? Her bir adam izgi jir üstünde özüne kuş sayılı umaylısın. Babam jiri deyip kışkıralar. Şınlap şulay mısın? Şınlap şulay mısın? Bağrımni tilgen ernülerini tuğan jirden okkan yılga yusun. Etkem yılgası deyip kışkıralar. Şınlap şulay mısın? Şınlap şulay mısın? Aytgan sözüm şu kökte quyosh. Birgen antım şu kökte jul ay bolsun. Bu bizning kış, bu bizning jaydiler. Şınlap şulay mısın? Şınlap şulay mısın? Yolda qora tuzan oynaganda ok şoktarlar küte öz beygisin. Şoktar bolup bir jümlem şaba. Şınlap şulay mısın? Şınlap şulay mısın? Halklarını bizge tutar idi. İl söylese eğer öz kaygısın. Sa'id Ramiyev, tam vakti. Tam vakti. Tatar yıklı. Min yukusuz uyanam. Uyanam da dili kebek. Tik bir üzüm uylanam. Uylanam, uyuma batamın. Turmimın üzüm yatam. Yatmaz idim de jibermi. Atadan kalgan hatam. Hatam tiren, tamırı yırak. Butağı dünya kaplagan. Kaplaganda tıra haman. Yafrağın da kalkmagan. Kalkmagan bir yafrağın da hiç tatar korku bilen. Tıgılarnet üse, zuraya eli hamanda. Kulaktan kulakka tuku bilen. Tukuylar kulakka, ukuylar tarihın. Dikşirge tübün kuşmilar. Atalar sili babadan işitip balalar şunu hoşluylar. Hoşluylar şın küngül bilen. Işanmılar hiç yok tügül bilen. Başların vatkan tatarlarının tik şul bir Allah. Biterler miken tatarlar Allah dedi. Elle bilirler miken hataların bir alda. Hay yok hata bik zor. Bütün dünyanı bar itken. Bardır uze birdir. Emekin hüne erişmekten gakıllarını tar itken. Ey sen Abdullah, Müslüman bulsan uylama yokla. Yat. Yıkla, yıkla rahat, yıkla tınış, saklan, saklan, utka taba yüz tutma. Yok, min şaşam, yatalmım burnumda, kökke aşam. Mene tam attı, ene kıyaş çıktı, ene elle kim mina kışkıra. Ey sen kaygırma, şat bul, ayağın beyden ışkına, mene sana yol. Bu anaga oğul bul, dimine bir yaş kız kürgeze.
tu yanadan, ma'rifetli anadan. Yoksa sen ey Tatar, bil, bidesin di nadan. Bitme nadan, tu yanadan, ma'rifetli anadan. Bul kişi, uzun tırış, ümit etme. Hata ol, ümit Allah'dan. Білесің Нұрбек, тағын Мәдәрет сабының шындай сөзлері бар. Уйланырға уақыт, тирәлікті толқыса да ғайбәт, сені, мені бош үстінде құяш тұғыры қарай, қолғаны оның өзгерулі. Тұқайға хотлар деген поэмасында. Әм шынап та бар нәрседе өзгерулі. Бүтін нәрседе өзгеріп тұрады. Мені қойсаңдыр, әлі бұлтыр ғана Оскарсы 7-5 деген түркім бар еді. Бұйыл енді ол түркім yok. Қызғанышқа қаршы. Біз әлік ойлайдырық, нешік дұрыс әйтірге, Оскар ма, Асқар ма, Әскер ма, 7-5-ні нешік әйтірге. Қазір андай проблемалар yok. Чүнки андай түркім де yok. Барда өзгерді, қазір алар башқа түркім. Алар ғауға түркімі. Ғауға түркімі, сізнің алқышлар. It's
Gülüşüm var Bir zaman soğulan kargalar Şularını Başımda tıkılbinin sağa Şarlarla isabli levret Şularına
sen bil, sen Рәхмәт. Гауга төркеменә рәхмәт. Моннан соң гаугасыз гына үтмәсен инде бер генә акцияда. Гауга төркеменнән башка дип әйтәм инде. Һәм без алга таба атлыйбыз. Алга таба барабыз, биеп алабыз дигәндәй, хәзер без сәхнәгә чакырабыз киләсе оешманы. Бу оешма композиторларны, язучыларны, режиссерларны берләштерә торган һәм башка сәнгать әһелләрен Калып дигән оешма һәм аларның да сезгә бер бәйгесе бар. Калып, Гүзәл һәм Ләйлә яшь шагыйрәләр. Хәерле көн барыгызга да, хәерле кич. Сәлам Казан! Хәзер без сезне поэзиядан булган белемнәрегез буенча тикшерәчәкбез. Һәм башта разминка рәвешендә генә бер шигырь юллары укып китәбез. Кемнәр белә, кычкырыгыз бөтен кешегезгә һәм без 5-6 кешене сайлап алачакбыз һәм алар белән алга таба дәвам итәчәкбез.
Бақша ішінде госпиталь ишекләре язулы, госпитальдә кемнәр генә белми икән Фазылны, бу үзекнең әсәре, авторы һәм исеме ничек? Юк, Шәлил түгел, Такташ түгел. Юк. Шыгайды монда. Тагын кемнәр белде моны? Шыгыгыз әле. Безгә кирәк булачак 6 кеше. Кемнәр телим? Белмәгән булсагыз да әйдәгез. Әйдәгез кемнәр телим? Әйдәгез тагын 4 кеше кем телим? Барлыгы 6 кеше. Сиди, догадывайся. Тагын 3 кеше әйдәгез. Белмәсәгез дә чыгыгыз. 5, 6, әфәрин җыелдык. Әйдәгез, мен тиз генә танышып чыгам. Сәлам. Булат. Гөлнас. Шулпан. Ислам. Габдулла Тукай. Әдилә. Гүзәл. Димәк, без башлыйбыз. Без сезгә шигырь юллары укыячакбыз, кем белә кул күтәрә һәм аның җавабын әйтә. Димәк, укылган эзекнең кирәк авторы һәм исеме. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк, Ирек Султан җиренә китиләр. Юк, Габдулла Тукай китмибез. Әйе, балаларыгызга син каршы санап барыгыз, дәвам итәбез. Әфәрин, дөрес әйтте бит, алкышлар. Әйдә, бал сана. Хәзер авторын түгел, юлларны дәвам итеп бетерергә кирәк. Ак чәчәкләр ява, дөнья матур, шундый матур булып тоела. Хәтерләдем ай кишләрен. Дөнья ак чәчәкләр ява, дөнья матур, шундый матур булып тоела. Күгеләр. Машалла. Әфәрин. Бал бер кешегә дәләкми. Дәвам итәбез. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул йыгылган арып дисәләр, син ышанма бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс, якын күрсәләр. Авторы һәм исеме? Исеме? Муса Җәлил язган шигырьнең исеме? Ышанма, әйе. Алга таба. Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнең киргән карап. Дәвам итәргә. Төн вә көндез. Дәртемән карап. Әйе, дәвам итеп бетерергә. Шаулый диңгез, җил өрәдер, җилкәнең киргән карап. Төн вә көндез. Бер бал. Монда сезнең клиентлар. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул чакта, башкаларны чакырганда, үзе япкан учакка. Авторы һәм исеме кирәк. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул чакта, башкаларны чакырганда, үзе япкан учакка. Әйдәгез сез. Ринат Харис, әйе, әфәрин. Алга таба. Дәвам итеп бетерергә. Су буеннан әнкәй кайтып килә. Каз каурый алган кулына. Мисләреме, чәчләреме, каз каурый. Ярар, әфәрин. Дәвам итәбез. Әйе, монда 3 балл, исламга суанасы дигән өчен сразу 3 балл. Дәвам итәбез. Димәк, киләсе 4 юллыкны шулай исемен һәм авторын белергә кирәк. Әйткән идең, әгәр сия калсаң, миннән башка берәр бүтәнне сый, бары тик миннән яхшыракны сыйма, ләкин миннән түбәнне. Авторын һәм исемен. Әйт шулпан. Менә монда 1 балл, тегендә 3 балл инде. Алга таба. Дәвам итеп
бетерергә. Белмим, әллә күпкә, әллә бик озакка, ахыры мәңге ылгала. Фурманнар уртасында устагатлашалар. Алар белән мәңге хыялым белән шалы яфрак ярырлар. Мөкәммәл. Hadi taklaş. O da bildi. Şulpan güzel. Güzel de bildi. Bir işler bu alımında. Oldu mu? Demek tağın bilmiyorum. Şulay yok avtırın. Yok, devam ettiremiz. Bir jingil. Uram taşlarına karlar yava, kartımalı işana yılların. Uram taşların alsı kilerlerine saçlarım. Ders eşlep kile olsun. Birliği bir. Devam ederiz. Ders eşlep kile olsun. Ders eşlep kile alsın. Ve bize bir kitabı sağ şekilde. Hatta Ayy, birer bal. Hem bizning jinguvchilarga, 3 kishiga spektaklga bilet hem onu oluşturup şu playerlarni oluşturgan bilan 11 may günü Kamal Teatrı'nda rock spektakl bo'lacak. Birinchi Tatar rock spektakli onu İlşat Sayedov yozgan Moskva yigiti. Hem ol bugün mında hem şu spektaklga biletlar bizning jinguvchilarga topshirila 3 kishiga. O biletlar bo'lacak İlşat'ta, lekin İlşat alarını oluşturacak mını şuşu o'zi qo'l qo'ygan stikerlarga oluşturacak. Ama o sizni teatrda kutacak. Ул театрда, ул spektaklda sizga tanish bo'lgan G'avg'o turkumida qatnasha, shunga ko'ra kelingіз. Xatar bo'lirga tiyish. Boshqalarni da kutib qolamiz. Biletlar Kamal teatri kassasida sotila, bu reklama bo'ldi. Azgina. Hem jinguvchilarni belgilaylik. Jinguvchilarni? Albatta endi Shulpan, Shulpan. albatta endi qo'l chavamiz. Shulpanga olqishlar. Menga bo'lsa islomga berilgan. İslamga endi bütün belgilarda qatnashgani uchun bo'lsa da berishga kerak. İslam kil spektaklga, yami? Tutashqa kerak endi. Aytamiz. Kim Gulnoz. Gulnozga olqishlar. Rahmat. Rahmat. Qatnashganingiz uchun rahmat. Bizning ali tog'i. Tag'in bir ko'ngilli mezgil ham bu ko'ngilli mezgilni e'lon etish uchun biz bunda Tabrizni chaqiramiz. Bizning rahbarimiz Tabriz. Salam. To'ndingizmi? Men o'zimdan kurtkani bir volontyorga bergan edim, shuning bilan ketib bordi bu g'ayat. Do'stlar, bizning Tatar Dazor o'yinda qatnashuvchilar bunda bormi? Edim. Alaranda bir qatiqa futinamiz, chunki Dazor vaqtida da qo'yib yovdi, hozirda qo'yib yova. Lekin biz sizning bilan bo'ldi har vaqtda da Quramda. Aydagiz bunda kelingiz. Hozir jinguvchilarni belgilaymiz. Malika senman. Malikani olqishlab qarshi olamiz. Ol bu yil aning uyushtiruvchisi bo'ldi, tipkishi. Selam xalqim. Mana shu to'lqinlantirg'ich mezgillar kelib jetdi. Men de o'z ismimdan barliq qatnashchilardan afsuslanam, chunki shundoq da og'ir ko'targa. Aydagiz boshlaylik maktablardan. Shulay etib, Respublika ko'lam kvest o'yinida 3-o'rin olgan Qozon shahrining ayrim fanlar tiratini o'rgantirgan 170-o'rta umumiy bilim berish maktabi. Tezgina bunda kelingiz. Ayda diplomni men berib turaman. Do'stlar, diplomgina tugul bizning ofisga kelib bo'laklarni olursiz. Har bir komandada qatnashgan kishiga aytasiz. Bu opani o'zdirg'iz endi qora. Siz Nurminskiy fanatkalar ishdi. Tabriz, ayda e'lon etib. Tabriklaymiz. Sen beratursan. Bunda e'lon etib. Ayy, rahmat sizga. Respublika ko'lam kvest o'yinida 2-o'rinni olgan Qozon shahrining 30-umumiy bilim berish maktabini beriladi. 30-maktab bunda kelatirig'iz, 2-maktabni aytaydi. Birisini aytganda butunisi 1-o'rin, 3-chi, 2-chi yo'q, butunisida 1-o'rin olgan maktablar. Do'stlar, diqqatingizni olqishlaymiz. Bu shundoqda 30-maktab. Ham 1-o'rinni olgan
Hazır menä bu җиңүчеләргә тәбрис тукта. Шәхсән миннән дә бер бүләк. Монда 7 билет Шамаил спектакленә. 13 май көнне Шамаил спектакленең премьерасы була. Барыгыз да рәхим итегез. Командада укучылар иде, монда ничектер улыгайганнармы, шунда тизген шаяртам. Әйдәгез карыйбыз, каянда фото. Әйдә, рәхмәт үзегезгә. Хәзер күчәбез вузларга, аларны Якуб игълан итәчәк. Нука алкышлар, кая алкышлар. Беренче урын Элемтә колледжы алды. Килияте. Гафу итегез. Элемтә килияте рәхим итегез сәхнәгә. 6 ел катнаштылар һәм 2 ел дәвамында менә җиңеп киләләр. Әйдәгез алкышлар аларга. Тиз генә фото итеп. Рәхмәт. Дуслар, безнең тагын бер шишмәсе бар. Мин татарча сөйләшәм, ул төрле районнарда, шәһәрләрдә мәктәпләр катнашып килә бу конкурста. Сез фотога төшәсезме? Рәхмәт сезгә бик зур. Элемтә техниканы алкышлыйк әле, алар лаеклы. Һәм безнең менә шушы катнашкан мәктәпләр, алар 10 җиңүче булды. Аның 6-сы түзә алмыйча дипломнарын алып кайтып киттеләр. Кемдер Ютасыдан бирле килгәннәр һәм юкмыни? Бер номинация бар диләр. Илдар абый соң нидә? Әйдә, рәхмәт. Сәлам дуслар, безнең аерым номинация бар быел. Ул дәүләт архивы номинациясе. Бу номинация җиңүчене итәбез. Киров районының 4-нче гимназия командасы чакырыла безнең янга. 4-нче гимназия, ашаган идегезме сезгә бүләк анда тәмле? 4-нче гимназия, исәннәр бармы? KFC-дан чыгалар киләләр. Гимназия интернат. Дуслар, әйдә, басыгыз. Алкышлыйбыз 4-нче гимназия интернатына, әйдәгез, тынмыйбыз. Менә бу бала билсен. Менә бу бала бил кызым. Әсма Бану, бүләкли. Сезгә менә шушы диплом һәм тәмле күчтәнеш. Алкышлыйбыз. Һәм менә шушы, мин дәвам итәм генә инде алайса сүземне. Шушы 10 мәктәптән 6-сы өйгә кайтып киткәндер, ямында берәр зонт астында, ләкин дипломын кычаклап тора. Алар 4-әү калды, рөхсәт итегез инде игълан итәргә. Алар шундый тырышып эшләгәннәр. Әйдәгез, оештыручыларга алкышлар белән оештыручыларны озатыйк тагы бер тапкыр. Зөһрә килә иде игълан итәбез. Зөһрә мин монда. Кил, мен сиңа микрофон бирәм. Әйдә игълан ит. Спас районы Буракова урта гомуми белем бирү мәктәбе. Спас районы монда бармы? Сәхнә артына килегез, мәктәпкә алып китегез. Минзәлә шәһәре гимназиясе. Бирегез бишне. Сез Нурминский фанаткалары менә шу җиңүчеләр булып чыкты. Бирергәме сезгә? Сез точно шул мәктәптәме? Ярый. Нурминский фанаткалар татар бой белән килгән бит. Татар бой да фанат аның. Әйдә. Түбән Кама районы 6-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбе. Бармалар монда, сәхнә артына сезне чакырабыз. Әйдә киләсен. Тукай районы Князь урта гомуми белем бирү мәктәбе. Оп! Алкышлыйбыз! Дуслар, кем җиңмәде, ләкин катнашты, көч бирде. Сәхнә артына килегез, дипломнарыгызны һәм лаеклы алган дипломнарыгызны алып китегез. Рәхмәт барчагызга ду! Бу безнең рәхбәребез Тәбриз, аңа аерым алкышлар, дуслар. Һәм biz алга таба атламыйбыз инде, җигерә башлыйбыз. Чөнки хәзер сәхнәгә Рәдиф Кашапов чыга. Әйдәгез, җегетләр, яндырыгыз. Сәлам, Казан.
вопросы никаких. Işan minga o şeşlerini nur siversin kılınlarıma aytırsın ya banlısın yigit min sıklana hiç uyalmışa Ama koyaş hırkınlarına Özgerdi o bizning aranı Kil yakınrak bugün soğukça Şahitler, sarı yollar bizden gün yaşar Yol vermezsen de duylarına Alıp var benim belen yanaşa Hayda Зарина Вильданова жырлай, Зарина сахнаga. Bu ушундай эксперимент, анын сөздөрүн буакасы Зульфия Ибрагимова жазды, шагырдын Зульфия жырды деп атабыз. Ярар, сенің микрофоныңды алырым ба? Hayırlı günler kişiler Kazan!
Jırla deyip eytəsiz sizgə nini deyişir kirək Jırla deyip eytəsiz sizgə nini deyişir kirək Ey sizgə nini deyişir kirək Siznin olda jırlarga sandık əştəli kirək Oy canı sizgə nini deyişir kirək Qazan rəhmət Gitme Kazan'a Ramında yana asfalt soldular Gitme Kazan'a Karlar nihayet kuzgaldılar Gitme Kazan'a Akıretlerde ışıksız tınlar Gitme Kazan'a Başkalada karanlık minde Sabırlık yeterlik üzüm Işın sıramayın şahar Sine yoksuna şahar Sine yoksuna Şaldırata hatlar yazar Şaldırata hatlar yazar Gitme Kazan'a Şeyin ona koydanmadım Gitme Kazan'a Keskin danlarının kızılığı Gitme Kazan'a Bizdelerinin kadarlığı Gitme Kazan'a Yaşlar korlarının akıl sonluğu Minde Sabırlık yeterlik özüm Işın sıramayım şahar Sine yoksuna şahar Sine yoksuna Şaldırata hatlar yazar Şaldırata hatlar yazar Şahar Sine yoksuna şahar Sine yoksuna şahar Sine yoksuna şahar Sine yoksuna Şaldırata hatlar yazar Şaldırata hatlar yazar Gitme Kazan'a Yarar bizning tomoshabimiz shundan tamom, ammo hozir bizning bir artist chiqadi, biroz uyaladi, bir ishlatma sahnada bir qachonda joylagani yo'q. Biroz olqishlaymiz shuni. Rahmat Albert Darkutskiy. Раз, два, три, işleme. Hallerekiz işin dostlar. Jırlıyız mı? Gittik mi? Yana haller çıksın size. Nasıl bilesiz? Neydiniz birge dostlar? Koşullar birge.
Yaxşı. 5 sekund deyler. Жылдыңыз ма әзірек, достар? Рахат ма? Ол, менға рахат. Сіз бүгін нәрсе келдіңіз, достар? Нәрсеге? Мені көріге? Достар, рахмат, бек зор, очень приятно. Баразасы өзәлем, зор сәлем, достар. Егетлер мұнда мы? Қызлар мұнда мы? Егетлер мұнда мы? Қызлар мұнда мы? Супер! Әзір ме? Бара. Қай жырлаймыз? Қайсысы болашақ? Бүгін мұнда қоламыз үрмей? Бүгін мұнда қозында қоламыз ұстар. Бір ерақ кетмәгіз. Яшыңыз мұнда. Мен шауырмаларым өзім білем. Яқшы ма? Кирилл будет с этим монтировать. Ейра, бұларым что түшләмей. Мұнда қой сияқлар бар су. Yanında olurdu siz, barsın yuvalsam, birlikte dur.
Кызык әле, ышламасагыз. Потом мында караңгы була башлады. Әйдәгез, чем больше, тем лучше диге. Үзегезне күрсәтсәләр Инстаграмда дигәндәй. О, супер. Әйдәгез, баяларда дуслар. Яңгыр бетте уже, тими хәзергә яңгыр. Нормально сек. Ярас, әзерме? Сейчас надо оптимисту помочь, а Ангел переставить удар. Крайне левый становится правым, а это случается так, если Başında bulsa bazı bitecek bizden uğruna bu tek kişiler gelecek eski gerçeklerle kalganlar sizmeyecek kapattı coşurga sebebi yok gelecek Başında bulsa bazı bitecek bizden uğruna bu tek kişiler gelecek eski gerçeklerle kalganlar sizmeyecek kapattı coşurga sebebi yok gelecek uğramlarda bitecek mi yok bitmesin hazırki vakitte yaşık Allah yardım etsin Başında bulsa varsa bitecek bizden uğruna
tam bir takdir. Koş mine, seni giysen benim giyimde, benim giyimde. Yine koymamak, tek sabıslama, tutma izle. Kollar dostlar, kollar! Tika. Big zur rahmat. Qozon keyflar ishi. Rahmat sizga. Dostlar, nishik keyflar shug'undingizmi endi, ha? Yarar nihayat, endi Nurminskiy shiqishidan so'ng biz o'zimizning konsertimizning ikkinchi ulushini qo'shamiz. Ketmagiz, chunki hali olda boshqa shiqish yasovchilar ham bor. Olganda batog'inda qizu bo'lashaq, ham biz sahnaga chaqiramiz Sorman yigitlarin. Oltandirgini, aydagi yigitlar yondiramiz. Hozir bizga sizning yordam kerak bo'lacak. Biz pripevda sizdan kichkinagina 1-2 so'z aytuvingizni tilab qolashaqmiz. Yordam, yaraymi? Eshitilmay? Ya, qullar ustiga
Cemaat, biz hazır bunda kızdırgandan kızdıra baramız. Hazır sahnege bir şunday xatar, tike, katta, qo'rqinish, iskitkish, shafqatkish türküm çıkacak. Tunlarınızı sallatırığız, şapkalar kukka şaşak hazır. Ol türkümün siz ol türkümün qaysi türküm ekenin anladınız mı indi? Yok? No, aydagiz indi, nindi variantlar var. Dürüst. Şiklavuk? Aygül diler. Şiklavuk demiştim. Şiklavuk? Evet. Şiklavuk. Şiklavuktur. Yok, şiklavuk değil. Şundan da hazır sahneye biz kütübüz Aygül Gaysin'ına. Hem sizden karşıda mına ezirlene İlya Barami'ye. Ana ayırma almışlar. Hem onların ortak icadı, ortak türkümü Aygel deb atala. Aydagiz birgalab. Aygel. Dağı şıqqanşı. Kemanın шығышларын парады. Көтеріңіз қолдарыңызды. Әфәрин. Нинди жырларын білесіз Айгүл? Қатарин тағы. Көтерім яқшыдағы. Бошбаш әйбәт. Нинди? Көтем. Яқшы. Бұл сахнадегі кіші кім білесіз ме? Кім ол? İşitilmeyin Kemal. Yarak cemaat. Biz hazır Yıldız bilen sahneden düşüp gideriz. Çünkü bunda hazır artık ısı bulaşak. Bunda artık kızı bulaşak. Hazır yanıdan kuyaş çıkmasa yarı indi. Kıyaş mında. Yarar cemaat. Sizin keyifler nişiksin? Yarar, eydegiz, belki ege koyduk gidemiz mi? Aygil'le tanıyımız mı? Koşulup jırlıyımız mı? Biyimiz misin? Nişim biyimiz? Şuraya ne? Olay biyimiz mi? Eyde biyim qarıyız gittik. 1, 2, 3. Yok, olay bulmaydı. Hazır kere burulup baytıp gideler. Eydegiz. 1, eyde, dürüst. Ana tiginde bir kepka kiygen malay kışkırgan şuna göre başlamayız. Eydegiz. Ana sen kışkıra başlagaç başlayız, yarı mı? Eyde, 1, 2, 3. Hazır ana tigi başta kapüşon kiygen bir yigit kışkırgay. 1, 2, 3. Ben sizin ortadan bir ihtibar bilen gözetip duram şuna göre yalqavlanmağız ayı. Barından da nağırak bizim opalar kışkıramın da opalardan bir kişi de uzun kışkıra olmayalım ya fakat. Eydegiz bulay. Kızlar hem yigitler kışkırağız. Başta kızlar Aygül diyor, anan yigitler Aygül. Gittik mi? Eyde 3, 15 kızlar. Yigitler. Kızlar. Hem biz başlayalım.
Рахмет, дуслар. Думайсыз мында? Келегіз мында? Мында шала?
нинди музыка болған байман. Я его хотел просто толпу выкинуть. Я потом их думаю, блин, сейчас задавит. Ты держал. Я сам уйду. Правильно. Біздің татарша 3,5 жырыбыз бар. Нишләп 3,5 деп әйтәм? Үшісі татар тілінде, бірсінің яртысы орыс тілінде, яртысы татар тілінде. Менің егетім татарин, ол любви авторитарин. Сізнікі де шылай, наверное, сіз татарлар болсаңыз. Нәрсе башты біз? Давайте. Bizning so'nggi tatar shirinimiz bарлык сүйгән, üzülüp көткән жаннарга багышлана. Көтәм дип атала.
Желаю қаршы қабылыңызға. Сау болыңыз. Рахмет сізге. Рахмет Айгел түркіміне. Аларға қайырлы юл тілік. Біз дәуам етеміз. Біз дәуам етеміз, һәм бірден тоқтамайбыз, чөнки сәхнәгә хәзер Мин татарча сөйләшәм акциясының моторы Илгиз Шайхразиев чыгачак. Илгиз Шайхразиев! Йоу! Баш бармак. Baş parmak, imen parmak, orta parmak, atsız parmak, şenti parmak, baş parmak, imen parmak, şenti parmak, yok şenti dövülmezse orta parmak idi. Ederiz dağı bir kat, baş parmak. İmen parmak. İmen parmak. Orta parmak. Orta parmak. Atsız parmak. Atsız parmak. Şenti parmak. Baş parmak. İmen parmak. Orta parmak. Atsız parmak. Şenti parmak. Baş parmak. Bol işe imen parmak. İmen ise orta parmak. Bütün yara atsız parmak. Acıya şenti parmak. Şey işe. Baş parmak. Bol işe imen parmak. İmen ise orta parmak. Bütün yara atsız parmak. Acıya şenti parmak. Şey işe. Baş parmak. Bol işe imen parmak. İmen ise orta parmak. Bütün yara atsız parmak. Acıya şenti parmak. Şey işe. Baş parmak. Bol işe imen parmak. İmen ise orta parmak. Bütün yara atsız parmak. Acıya şenti parmak. Şey işe. Baş parmak. Bol işe imen parmak. İmen ise orta parmak. Bütün yara atsız parmak. Acıya şenti parmak. Şey işe. Baş parmak. İmen parmak. Orta parmak. Atsız parmak. Şenti parmak. Baş parmak. Şey işe. İmen parmak. Şey işe. Orta parmak. Şey işe. Atsız parmak. Şey işe. Нурбек Илгиз Ислам. Нет, не давать сразу микрофон второй. Не давать. Hazırlıkla mumlanıp alıyorlar dostlar. Sıkırak kızlarımız var ama. Görkelemen
Рахмет, достар! Қазір, достар, мәхәббәт турында жыр. Достар, бірінеге де қарамай, мәхәббәтсіз яшау? Әлбәтті. Қарамағыз бір нәрсеге де, бір кімге де қарамағыз. Яратығыз. Жеткәш әйтті әне алып қайтма үйге маржа Yüzü аппақ қолы тәти Бәліш көрмәссің бір байшаны Светлана, Бірге Светлана, Құларың сенің апа Бәліш үшін түгіл Йоқ, бәліш үшін түгіл Йоқ, Светлана, Құларың сенің апа Бәліш үшін түгіл Йоқ, бәліш үшін түгіл Ике тілер, ике ялған Әне айтты оны таны ұлы Кепті бізнің ялғыз қайын Аның суы менің паным Светлана, Құларың сенің апа Бәліш үшін түгіл Йоқ, бәліш үшін түгіл Йоқ, Светлана, Құларың сенің апа Бәліш үшін түгіл Йоқ, бәліш үшін түгіл Бірер елда әди әни қонақ болар бізде Һәм сен ашып-пышып турый башларсың кәбізде Бәлки ул борыш булыр, әнием борышылыр Аның бәхте қамырға түргән ит белән бәрәңгедә Ит белән бәрәңгедә Светлана, Құларың сенің апа Бәліш үшін түгел Бәліш үшін түгел Светлана, Құларың сенің апа Бәліш үшін түгел Бәліш үшін түгел Сіз Бұлар Бәліш үшін түгел Бәліш үшін түгел Светлана Құларың сенің апа Бәліш үшін түгел Бәліш үшін Ислам Валиев Рахмет, достар! Мен мұнда көрдім бір-екі егітнің көздерінен яшьләр ақты
Егетләр, карамагыз бер кемнең сүзенә дә. Әйтәм бит, яратыгыз. Достlar, экспромт, нәкъ шушы безнең бәйрәм өчен әзерләдек бер яңа җыр. Ә сезгә биергә кирәк булачак. Инде күптән бирмәдегез ахыраймы? Бөтенде
шулып жырны, ләкин татарша, әйдә. Мында матур, мин сулый алмый торам. Тамашаламаска тавышын ябам, бу болытлар. Шабаха балыклар, мында могҗиза, анда хәзер бибез. Сәхнәгә чакырам Зарина Вильданова, Рөстәм Кейру, Рөстәм Каясин. Мен тиздән киләм, син башла. Е. Әзрәкле микрофоннар хәтта шыдай алмый безнең кызуга. Булла, бергә. Туташ, толаганда сине күптән, ритмнар бүтән, барлык таныш түгел белән. Әйдә, сөлгенәбез бу көйгә, бик күңелле кичә. Якына ягына, йөрәгем тибә, сигәсене җибәрмә. Көн белән бергә, сигәсене җибәрмә. Бергә, йөрәгем тибә, сигәсене җибәрмә.
зор. Рахмат, иптештер. Илгиз Шахразиев, Хамин. Илгиз бір-екі жерге кетіп тұра, Хамин. 1 секунд. Қазір қыздырамыз, достар. Қыздырамыз ма? Сіз мені сөз бересіз ме? Кім бірді қолын іске көтері, шыңа бітір кішті дәр келешек. Башлаймыз ма? Сізге шын татақша ұрып. Рахмат сізге. Ісімі? Демаши, рахмат. Бір қолды іске татарлар! Дәулетті біз үшін татарлар! Бір қолды іске! Мен көрмейін бір қолды іске!
Hazır şırgı bulaşak. Oğulardan şunda yok kişiler. Kusal balay. Barысы әйбәт булыр, кушымтасы жеңіл. Мен айтам, барысы әйбәт булыр сіз, барысы әйбәт булыр. Һәм bu дәртне биреп, шул сүзләргә ышанып, әйдәгез бергә манчыбыз. Бу булды беренче татарча безнең Trap Cloud, хәзер була беренче татарча Rave. Rave ясыйбызмы? Rave ясыйбызмы? Барысы әйбәт булыр. Мен яратам кешеләрне һәм татарларны, әлбәттә. Барысы әйбәт булыр, мин әйтәм. Сез нәрсә әйтәсез? Барысы әйбәт булыр. Барысы әйбәт булыр. Барысы әйбәт булыр. Тикәлегә бу синеке түгел, юк, син карама миңа, юкса, хәтерләп кал бу минеке, бу алин җан улса.
Басып қара барала өзіңе жануар кірсіз Бастасаң ұшықтайдан басла Шықса кіші өзін түгіл бұлдан әні сүрген Оларға келген түзі қам, оларға ұзарын қам Емайы барға қарап алған абады жасаға Үйге кетпейін бі Айда бұдекелдейе байда зайын бұдан Тұрсып қара баруға Өзіңе ұшан Ойлар кірсіз Бастастан құшыңдадан басла Барысайды Yaşadı mı? Benim bunda hazır hakkında rekvizit var ya. Kimning bayrağı var? Dostlar, kıyamamız. Ol bizning bayrak. Ol bizning bayrak ayak astında siz bizning bayrak dostlar. Ko'tarig'iz bulay. Matur bo'lmas. Matur bo'lmas. Bayrakni üstge, bir qo'lni üstge, bayrakni üstge, bir qo'lni üstge, bayrakni üstge, bir qo'lni üstge, bayrakni üstge, ayda ayda ayda, bir qo'lni üstge, bir qo'lni üstge, bir qo'lni üstge, turmik, bir qo'lni üstge, bir qo'lni üstge, bir qo'lni üstge, ayda, ayda. Yikiru. Bizim bayrağı o'zim bilan yeri. Kimning bor bayrog'i ko'targ'iz yurtdoshlar. Lekin telefonlarni ham kim bilar? Men ko'taramiz bayrog'imni sening ishing. Mening do'stim, mening arkadaşım, mening kishim. Rahmat birga o'tkargan ishing og'ir yillarni. Senda ko'taramiz bayrog'imni. Men ko'taramiz bayrog'imni sening ishing. Mening do'stim, mening arkadaşım, mening kishim. Rahmat birga o'tkargan ishing og'ir yillarni. Senda ko'taramiz bayrog'imni. 2006 biz qo'zg'aldik. 2000-si mening oldimda, mening oldim. 2007 vaqt yetdi, turmachi bir. Birinchi safdan birinchi freestyle. 2008 menga 18 yosh ham yetish. Birinchi klub bitta birinchi klub qoldi success. 2009 London albom ishlar tig'iz. Kimdir tuza olmadi, yig'ib shapti sog'lig'iz. 2010 sog' bo'lamiz. Eshiklar yopilib, napomg'a
минем кеше рәхмәт бергә үткәргән өчен авыр юлларны син дә күтәр үз байрагыңны мин күтәрәм байрагымны синең өчен минем дустым минем arkadaşım минем кеше рәхмәт бергә үткәргән өчен авыр юлларны син дә күтәр үз байрагыңны мин күтәрәм үз байрагымны синең өчен минем дустым минем arkadaşım минем кеше рәхмәт бергә үткәргән өчен авыр юлларны син дә күтәр үз байрагыңны Rahmat sizga. Shun tatar sharif sizning uchun. Bayram bilan iftaslar. Rahmat, taqimi taqir bir Kelasi uchrashuvlarga qadar. Dostlar, endi гадәттәгечә бүтән шушындый мин татарча сөйләшәм акциясе нәрсә белән тәмамлана? Ничек? И туган тел, иман. Аңлашылды, хәзер рэперлар булгач сез теге үзегезне тоже, да? Без бит җырлый да беләбез, киттек әйдә. И туган тел, и матур тел, әткәмән кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән кәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әкәм хикәя сөйләгән. Аннары төннәр буе әкәм хикәя сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмең белән синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем. И туган тел синдә булган иң элек кылган догам. Ярлыгагыл дип үзем һәм әткәмән кәмне Хода. Ярлыгагыл дип үзем һәм әткәмән кәмне Хода. Әткәмән кәмне Хода. Шулай итеп без tamamlamayız. Шулай итеп без тәмамламыйбыз. Без дәвам итәбез, чөнки татарча сөйләшүне тәмамлап булмый. Аны дәвам итеп кенә була. Һәм безнең һәр кайсыбыз аны дәвам итәчәк. Бүген, иртәгә һәм һәр вакыт. Һәр берегезгә рәхмәт. Киләсе очрашуларда Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат.
Татар информ мәгълүмат агентлыгы.